I've been requested to show the marriage bands and also abantu bose bafite ubukwe batambuke bari kumwe muri materana bageza amatangazo. As they come forward, I shall be giving the announcements. Yes, dukomere imana mashatambuka. Let's give a round of applause to God as they come forward. Many gentlemen, they go ahead. We had weddings yesterday and on Friday. This is a season of weddings. Let's begin from the right side. Square. Abandi muri family bitwa Kanani family. Tukaba dufite ubukwe fiancé wanje yitwa Kadabagizi Deborah. Tukaba dufite ubukwe ku itariki 20 z'ukwa 12 umwaka. Gusaba no gukwa ni saa 3 kuri salle bitwa Isangano Garden. Urusengero nangaha saa 8 reception tuzosubirayo hariya ku Isangano Garden. Bishimiye cyane kubatumira kubana namwe bizonshimisha. Wow. Isashimwe amazina yanjye nitwa Niyibizi Lilian, fiancé wanjye yitwa Birori Patrick, barizwa muri iri torero, barizwa no muri famille ya Alpha. Twishimiye kubatumira mu bukwe bwacu buzaba ku itariki 26 z'ukwa 12. Doti izatangira saa 3 Golden Garden Rebero Church ni hano saa 8. Abatumiwe bazakirwa nanone kuri Golden Garden Sako. Murakoze, tuzishimira kwifatanya nawe. Haleluya. Bintu irakoze arino bavuze. Nanjye nitwa Aganzo Benveni. Dufite ubukwe ku itariki 19 z'ukwezi kwa 12 buzabera kuri Excellent Garden hanyuma urusengero ni hano Foursquare. Twebwe ko twabwira muri Canada twakoze dote izaba hano, hazaba gusa hano mu rusengero ndetse na reception. Rero nk'uko umubyeyi yabivuze turabatumiye kubana namwe, bizadushimisha cyane. Imana ishimwe kuba tugeze kuri uyu munsi turi bazima. Amazina nitwa Samura Jean Didier, fiancé wanjye yitwa Nyinawumwami Makiri, sengera hano muri Foursquare, fiancé wanjye sengera muri Zion. Muri family ya Alpha. Okay, Alpha. Gusaba no kuko bizabera Kanumbe kuri Greenland. Tukaba tuzasezerana hano muri rusengero. Kuza kwanyu bizadushimisha kandi zabera inkunga ikomeye. Murakoze. Neza cyane. Haleluya. Amen. Amen. Nanjye nitwa Alphonse Mugiraneza, umukristo hano mu itorero rya Foursquare. Marizwa muri famille ya Destiny. Fiancé wanjye yitwa Uwera Florence, kabarizwa muri famille ya SNF. Dufite ubukwe ku itariki 27 z'ukwa 12. Twishimiye kubana namwe. Gusaba no gukwa bizabera Kicukiro Centre hafi y'aho na Populaire. Sale Tipak B. Gusezerana imbere y'Imana bizabera muri Foursquare saa 8. Hanyuma abatumiwe bazakirwa muri Tipak Kicukiro. Kubana namwe ni inkunga ikomeye. Murakoze. Sashimwe nitwa Mugunga Steven, nkaba ndi umukristo muri Foursquare. Fiancé wanjye yitwa Umwari Rachel, asengera muri Jubilee Revival Assembly Church. Dufite ubukwe
tariki 20 z'ukwezi kwa 12 ruzabera ku Ngeri, ariko sezerana itorero bizabera hano kuri church, then after tuzasubira hariya. Murakoze cyane. Wow, reka dukomere Imana amashyi kubwabo. Let's give a round of applause to God for them. Tubashigikire, Let's support them. tuzabatahira ubukwe. Let's attend their weddings. Abafite impamvu ituma tutabasezeranye bazazitubwire, Whoever has a valid reason as why we would not wait ariko this bageni from basabe us. iki kintu. But dear couples, let me request you this. Hakiri icyumweru 1 week prior. mugomba kuba babapimye bakemeza yuko mudatwite. You have to be. Ntukubahiriza isaha mukadomo. You have to be at the church. Impamvu bivuze nuko ejo hari uwaje abandi batangura turishima ku bwabo. Lord, we are rejoicing and Niwe celebrating. wabahuje, You connected them. niwe wakoze iyi gahunda kugeza none, You have been doing all this till today. n'ibisigaye niwe twizeye ko uzabikora. And we believe that you're going to do the rest. Ubaheza abantu, God, give them ubaheze people, ubushobozi bukenewe, give them the whole support they ubaheze need, n'impano bifuza. and give them the gifts that they Tugukomeye need. amashyi menshi We tugushimira. applaud you and we Ushaka celebrate. gusubira mu myanya yawe. And go back to your seats. Kubera umwanya reka mvuga andi matangazo nihuta. Because of time, let me quickly say another Ejo announcement. tuzatangira icyumweru cy'imiryango. Tomorrow we are commencing Family Week Connection. Wanyu ugakomera Imana amashyi. Join me Ejo tomorrow kuva saa 10 from 4. ab'ingizi bazaba ari